Pa kaže ovako, prvo pitanje, šta misliš o Kneletu i da li on želeo da te nasledi? To je potpuno jasno i svi znaju da je Knele išao pored mene, da sam ga odvraćao od droge na koju je kidisao. Njegov otac je dosta pomogao samim tim što je napravio teretanu u njihovoj zgradi. Bili smo prve komšije, praktično 5 zgrada jedno od drugo. I jedino što sam Kneletu govorio, skači u bazen na glavu, plivaj, treniraj, diži tegove, mani se cigara, droge i ovo. Onda, znate, ja skinem te silne krsteve lance, ostavim na bench klupu, a on ih uhvati, pa ih stavi, pa se gleda na ogledalo. Pa ja, brate, daj ovdje da napravimo liniju, a ja sam imao tu ožiljak od nekog udarca. A on je poslije došao na ideju, pa je trimer pravio lažne ožiljke na obrvi i tu. Tako je i to nastalo. I onda smo imitirali, mislim, on je imitirao mene, njega su imitirali drugi klinci i ceo jedan niz generacioni tako krenuo tim putem.